Ima di nama hita ito nga ibagas sumugo damo. Nama siala nam sarimatua ang ginami apala di Tukyo. Laos isong mahami songon makatahuhuasi dua matarada na dua-dua ni hutan nami tarlungobi turaja ni hula-hula nami saluhut rohot ale-ale ni dia mangon itikti moluna ay wahurang luhi hami makatahon dinamar hatahuhuasyon adong hata ni na tua-tua na makong rapar-raposo duhuk-duhuk duang bola tanah John masaunari kurang dobe ubutohana. Jadi wapar dia hubudi hata di pertokolon masih jual kita. Jadi kamu raja dengan jual-jual di hutan kami. Ya kamu jotikit aman asal mulai kami gudang nami moladubi. Ison kami jong bonani asuhuto paparan ni opunta to kesinanga situ dua posisi ama. Nasarikan nasarot kung hutang padali-dali nasainan nasawat kung nangpe hutang padali-dali sadado kami ang mga alagi ang parpusit kami asa alualuhang majo tua mata di bata si gonggong nasa pangisina alu-aluhok ma uraja kami sini hutaw asa ibagaw akamara dilean hati urot piurniari lohot orang dipikira mau lihat mamang parbusit kami alu-aluhok ma tua mata raja nadia nadulok atau parmulaga lima hamu amang parbusit kami parmula horas parmulaga lima parmula horas so ayang majemput tak soba asa husong pahami sitiwan atoro adong hata na tua-tua na magdog itunggu hoda si gadin mangihut hoda si rara nay mangepas mahami di bogumi alamanon baik magundang pangaliang
kami. Molo sadulur bonana, sadulur dorak kana, sadulur dorak ratina. Molo suhu tahana, manium ma ang ginadadua. Ayo bentak siu-siu iba, doa manium. Kami bonane hasuhuto jadi ope di hamong guru nami amang guru na bucu kakikiano mo pasang mangwamo bola kami atau sinaga dari sinaga atau dari sinaga ne manong bahula kami to kami tuamo apakah sahur pasor baru musik kami lea maco bayi makodam na obat usia saya pahami akal ulawan kami bola rohani kehidupan amang Amingson dan mahaminya mengupas kemudian di Amangon kalanya mengpadenani baik mengurang si uji termasuk kami kehidupan di Amang Amingson.
dari ketepusan Allah Subhanahu Usubon kami nabuhi karubayan kami hono suka kami marapok kamu hula-hula nami mungkin yang ihadi sa luhuk ng kaburo mo di bato-bato di bidala di pasatuan di saat kami matulang hula-hula ng buliman. Orang aktif buruta maksudnya kita ditape ikutin lato mengerek buruta ayo silo-silo jadi. Amang permusin namin gabi-gabi. Baik itu kodam hele-hele iba kasahuli kami amang boro namin atong naburo namin. kong bubuanta mula tuan ikontan nami rapat do raja ni komoron nami ope kubaik ho hasa kami mah hatani sidupan awak kamu mah hasa asada perlu itu amang situasa sinaga ina opuka sa doli nagsari maghod na perjulo yaw pong nami na marguar opo jay sinaga na mangalap puro ni Rajay puro siray siyan kita lumbarang puro siya tulo mapaparana ima na perjulo manuriyam sinaga na badwa ujotir sinaga na baduluan iyan na puro sinaga napaduaon niya upong namin na marguar manuriyam sinaga. Mangalap puro ni Rajay maburo manuro siya parapat. Om mga boparana na perjulo gusti na buro sinaga marhamuliya tumargamani. Napadudahon Janosip sinaga mangalap puro ni Rajay buro tabarat. Napaduluhon Dasim sinaga mangalap puro ni Rajay buro siya lagan. Pasti boru sinaga marhamulian tumarga nabi tubulu napalimaon goliat sinaga mangala boru Rajay boru manali napaunopon bonari sinaga mangala boru Rajay boru abarita songon tambah saudi diamu amang nenanggo hingga nami otma bonari sinaga sonari inang udah nami
tong marusung mulu di Buddha para Gisang Parabat Sonari hari Kamis ada na di penduduk nama tubuh roh parung kilo adalah roh hamadihami dibantu hatta mulyade na betul dia bapak namin na margor dasi di sinaga o pudora duli mangalap borni raja borusyallagan opat mapi na parjolo may pagkamihan sinaga mangalap borni raja ini borusyopi na paduaon Jomi sinaga mangalap buru ni raja ini buru Jawa na mo tinangginan na patuluhon sahat bintara sinaga o bukan sa dului iman ng sarimagyon na tapado-pado sonaryon mga buru ni Rajay embur sitio o bukan sa buru siya ni Samote na paubaton iboto namin lince buru sinaga marhamuliat tumarga na pitu mga marujung mulu lain na niya na paubaton ima ang ginami si tua sa bintara sinaga o bukan sa dului nong bostang girongan dito katungak tangwain tubuh may manad tanggal 10 Oktober tahun 1962 di Pematang Siantar marhasotan tanggal 10 Agustus tahun 1920 lalu tu boru ni Rajai Emburu Sitio Moding tanggal 1 Februari 2025 di Rumah Sakit Melati Perbaungan jam 10.20 obat mapoparan ni ang ginamyon maksar pagyon na berjolo Melissa Borusinaga ia borunamyon tang marhaso tatupi na baduahon Teresia Borusinaga naong marhamuliat tuanak nyawang borunami marga lupengkau dua madadana di basa-basa tuanta di Kasida lima sada bawa sada boru na patuluhon Joshua Sinaga tang marhaso tatupi anak nanyon na papaton Tesalonik Sinaga mengalap buru ni Rajai boru tumanggor dua madadana di basa-basa tuata tunasida lima sada boru sada bawa punguma sude paparan ni opu karisadoli 10 halak jadi diamu saluhut orang ni hula-hula namin doon diamu amang raja inak sorry pada asa buak kamu di tangyang muna lumo bidyana do nami naso maraso tadobe asa tubihu dan sida dakotar siroka ito ina moya de gurang malipasat rohanami tuamu amang raja inang so pada sai tuat tamana mamasuma kita sai bina oras madita moya de
horas itu berpatoni. Asa itu tidak sama dengan jodoh. Asa pilih harap pilih topi harap tubuh. Horas main muter dibandingin. Tumpah itu kena bantuan kita jangan aku nama apa jalan itu. Jangan semua kami do lima do urutna. Berarti horas itu dulu ini. Asa hidup tua. Asa terpapar ke bawah mana pasalongan. Asa pilih mata di mana itu dulu mana yang mana jalan di atas pasalongan. Jadi sebelum ini bukan sok kami di soto naik horas itu macam asa jauh sejauh kami mau berjauh. Turun jadi Gurungan ini. Galing lah, galing. Lagi, turun aja si bermana si peparan lupa, saya raja si topar. Langsung mamora si bermana di siang nupurami, lupa tonga-tonga. Tuhan Tuhanmu. Molo itu akan juga. Molo kita. Kalau kita Indonesia boleh. Arai, usini na kama kwa karua. Kuna basa kwa. Bibi ndio kabisa wangu. Ini mati lho pasal macam ni. Nani bisa. Dengan usaha orang masa kemudian, mereka yang berada di rumah mereka ada di sana. Agak ada satu sana juga orang besar. Jadi apa lagi? Tidak sesuatu dia bakal perang. Soalnya ada dia. Waktu pengaruh di Indonesia. Maka dia telah mengalahkan di sini tidak boleh jadi saat musuh bisa kita jelas. Saat pesertanya mau baru bersama kemudian berusaha saat maha itu jadi oleh aturan tidak pasangan tamu di berdua ini dalam kasar matuau di pasangan tamu do masuk mati di Indonesia ala seluruh nami itu angkian masih masuk itu nami apa itu si berjudul nami dua barang nami adik dua dengan nami masih masuk muna itu jadi kami ke amal dan nami lah pasuk itu lagi
Sa kauli siya palo, tabukan laki-laki na. Oras na natin nakachalo, ugabi na mga kulang namin ng mga layan. Jadi, betul lang. Lalu ako talo kami paso-paso siya, kamo tulang kami sa lubog. Roma kami masuk kapag maulate, tuwa-tuwa kami tulang. Moro ko siya ang tiyo, masukba namin tulang. Asmaruhan tulang natin. Sabi sa oras. Jadi dihita ako. Naimorhan mahami matabot to tulang namin siya lagat do mga na iho. Baik tugod ang subay ng mahami tulang namin. Ipin ang muli so panami Tuhan mo Tuhan alas maroh mo so manatang na tua-tua na jadi Tuhan na urdu Dulu kamu itu kalimat itu rajanya lang guru. Itu. Iya, melatih matu di jelas nuruhan namin yang mudah-mudahan yang sudah berada dengan guru namin hati ulung. Kalau bekas itu dinamakan berhami roh raja nama guru namin masuk ke dalam namin. Dalam karu jelas nuruhan namin dinamakan kori dapat tujuh soal itu nanti Tuhan itu. Tulang Abuju Naum dihatai raja Naum dihatai raja nama ria raja nomor tulang ya Baik, dapat masih ditulis baru memenang Tuhan.